Turabashuje inshuti mudukurikiye kuri channel zacu Umubanji TV na Menya Amateka. Turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Uyu ni wa mwanya umenyereye tubagezaho update y'amakuru agezweho. Aho ndi kumwe na mugenzi wanje Metre Willy ndagusuhuje. Yego. Nguha ikaze no muri aya makuru. Hanyuma reka tubagezeho ingingo z'ingenzi turi buze kwibandaho muri uyu mwanya. Amakuru avugwa reka amakuru yacu tuyahere muri Nord Kivu ku munsi w'ejo itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 aho bita Canzu muri territoire ya Rucuru habaye inama idasanzwe cyangwa se habayeho ibiganiro hagati ya Fleuve Congo. Bakoze byinshi, bashizeho abandi bayobozi mutari mumenyere cyangwa se batari bazwi. Hanyuma turaza no kubabwira ikiganiro Perezida wa Repubulika yagiranye n'abanyamakuru, ni Perezida wa Congo Felix Tshisekedi yagiranye n'itangazamakuru. Ibyo byabaye ku munsi w'ejo. Andi makuru avugwa ni Perezida uyoboye umuryango wa East Africa Community Salva Kiir, ni Perezida wa Sudani y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo hashize hamwe n'umunyamabanga mukuru wa East Africa Community bagize uruzinduko rw'akazi mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kubabwira iby'urwo ruzinduko aho biteganyijwe ko uyu munsi bari bwerekeze umugwa mukuru Kinshasa. Nanone andi makuru avugwa muri Sud Kivu ku munsi wa gatatu muri iki cyumweru habaye ibiganiro by'amoko yaratuye hariya muco hagati. Inama yabereye za Mikarati kwa Ntayoberwa hahoze isoko y'Iposho. Turaza kubaganirira cyangwa se kubabwira imwe mu myanzuro yafatiwe muri ibyo biganiro. Metre Willy kaze kugira ngo utugezeho amakuru arambuye. Ijambo ni iryawe kugira ngo urambure aya makuru. Urakoze cyane Marcel, mbaje gusuhuza nanje. Yego urakoze. Nasuhuza abaza gukurikira amakuru bose. Mugenzi wanjye arakoze cyane, yaravuze incamake, reka tugerageze kurambura aya makuru. Amakuru turayahera muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka tubanze tuvuge ku bijyanye n'umutekano cyangwa se ibijyanye n'intambara. Uyu munsi kuwa gatatu nako kuwa gatanu ku minsi 23 kwezi kwa kabiri mu 2024 hiriwe neza urebye. Ubu ngubu dukoze ikiganiro mu masaha 8 hafi saa 9. Hiriwe agahenge, mbese na amasaha yo muri East African Community mvuze. Muri Congo buriya ni hagati ya saa 7 na saa 8. Haratuje hose, nta mirwano yigeze uyu munsi kuva mu gitondo, haba muri Masisi, muri Rucuru ndetse na Nyiragongo biratuje. Gusa icyavuzwe nuko ejo hari batayo ya FDLR ngo yaje iva mu Burundi, yari ivuye muri Sud Kivu, izanwa rero hariya kuri Goma ije kuri Fro. Ejo yagiye Sake ihasanga nako Mugunga ihasanga izindi ngabo nyinshi za FARDC ndetse hari na FDLR ndetse hari n'aba Tanzania mbese n'abazarendo benshi. Hari ibirindiro bikomeye, hari ingabo nyinshi cyane ziri kwisuganya kuba zagaba ibitero kuri M23, ariko haracyatuje, nta mirwano iraba. Nanone tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru, reka tuvuge ku byabaye ejo mu mutwe wa FC nk'uko mugenzi wanjye yaravuze. Ejo ahitwa Canzu habereye inama ikomeye cyane y'umutwe wa FC. Murabizi ko uyu mutwe wari umaze igihe tutazi cyangwa se nta bandi bayobozi tuzi bo muri uriya mutwe uretse gusa umuyobozi mukuru wawo ari we Corneille Nanga. Ejo rero bakoze inama
kora na structure na organigramme baza kubisohora rero batubwira inzego zitandukanye z'uyu mutwe arizo tugiye kubabwira kuko babivuze bonyine mu itangazo. Corneille Nangaa niwe coordonnateur wa politike cyangwa se kuyoboye uyu mutwe. Bertrand Bisimwa akaba coordonnateur adjoint ushinzwe politike na diplomasi, mbese ni nkaje wa Bisimwa. Ariko hagati aho General Major Sultani Makenga nawe ni coordonnateur ushinzwe ibya gisirikare. Mu yandi magambo ni nkaho Corneille Nangaa ari vice wa Bisimwa, noneho Bisimwa ari vice wa Corneille Nangaa mu mbabarire, noneho Sultani Makenga nawe General Sultani Makenga akaba coordinateur ubijyanye na gisirikare. Urumva iwe ntabwo ari vice, nawe ni coordinateur titulaire ariko mu bijyanye n'ibya gisirikare. Nanone kandi bashizeho undi vice kimwe uri parallele na Bertrand Bisimwa, batavuze izina ryiwe ariko bavuze ko ari coordonnateur adjoint ushinzwe finance na economy ndetse na development. Uwitwa Mbonimpa Benjamin nawe yagize secrétaire uko bashizeho secrétaire permanent, secrétariat permanent mu mbabarire, igira abantu babiri, umwe n'uyu Mbonimpa Benjamin, undi ntibamuvuze, ariko Mbonimpa Benjamin ni ukuriye iyi secrétariat permanent. Rero banashizeho amakomisiyo agera kuri 5 ari mu nshingano cyangwa se ari munsi y'ububasha bwa secrétariat permanent. Ayo makomisiyo rero, komisiyo ya mbere ni yitwa komisiyo ya politike na diplomasi, komisiyo ya kabiri ni economy na finance na development, komisiyo ya gatatu ni mobilisation na formation idéologique iyobowe n'uwitwa Adamu Chalwe Munkutu. Komisiyo ya kane ni komisiyo juridique sociale n'iy'uburenganzira bwa muntu cyangwa se droit de l'homme. Komisiyo ya gatanu ni ya communication iyobowe na Lawrence Kanyuka, twari tumenyereye nk'umuvugizi w'umutwe wa M23. Rero nyuma yo gushira izi komisiyo nanone umutwe wa M23 wavuze ko kubera amadiskuru y'urwango yivangura guhamagara abantu kwica abandi amaze gufata indi ntera muri kariya karere, AFC yatangaje ko igiye gutangira ikintu yise cha pacification cyangwa se kugarura amahoro mu baturage ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge cyangwa se reconciliation. Hanyuma hakazarebwa uburyo bwo gucura abadeplace interne ziriya mpunzi ziri mu gihugu zagiye zihunga imirwano ndetse n'impunzi zahunze igihugu ziri hanze imipaka yacu cyangwa se abarifije mu ndimi z'amahanga. Nyuma rero y'iyi nama umuyobozi cyangwa se coordinateur wa AFC hamwe n'umwungirije Bertrand Bisimwa ngo baganirije n'abayobozi cyangwa se abaofisiye ba AFC abahoze ari aba M23, baganira ibintu bitandukanye, ndetse muri ibyo biganiro byabo baje kuvuga ko intambara bayikomeje bazaruhuka ari uko batembagaje ubutegetsi bwa Kinshasa. Bakomeza no kwivuga imyato bavuga ko bamaze gufata ibice binini bya Masisi birenga 80%. Rucuriyo ni hafi ya yose, harabura gatoya cyane, ndetse na Nyiragongo bafite agace bafite, ndetse banavuze ko ingabo zabo zimaze gukandagira muri Sud Kivu. Birumvikana niba bari muri ya bice bya Weremana no gukomeza werekeza za Minova cyangwa se winjiye imbere muri Masisi aho ipakana na Kalehe, mbese mu bice bya za Numbi. Bavuze rero ko ingabo zabo zimaze gukandagira muri Sud Kivu. Ngira ngo ibyangombwa byabaye muri iyi nama ni ibingibi. Reka dukomeze n'amakuru. Nanone kuko mugenzi wanjye yabivuze, ku munsi w'ejo Perezida Felix Tshisekedi yaganiriye n'itangazamakuru, abazwa ibibazo byinshi cyane agenda asubiza. Sinzi rero ntabwo byose twabivamo ko ni ikiganiro cyatwaye umwanya muremure wafashe ungana n'amasaha 2 cyangwa se arengaho buke. Mu bintu byagarutsweho cyane wenda tutabura kuvuga
n'ibijyanye na negociation cyangwa se position perezida wa Repubulika ya Kongo yari asanzwe afite. Byumvikanye ko asa n'ugenda dohoka, bishoboka ko ibiganiro bishobora kuba. Yabajwe ibibazo byinshi ariko niki yarakibajijwe cya position ya RDC ku bijyanye n'ibiganiro hagati yayo n'umutwe wa M23. Yagiye asa n'uwivuguruza kuko mbere yavuze ko wumvaga avuga ko M23 ntayihaba ngo ariko kiye cyangwa se ikintu k'igikono cyangwa se kijonjogoro, ikintu kitarimo ikintu, ahubwo igihe ari n'u Rwanda nirwo rwaduteye. Ati rero tugiye kuganira twaganira na envahisseur nyirizina ariwe u Rwanda. Wumvaga rwose asa nkaho atemera ko M23 ibaho. Ariko nanone nyuma bamubajije impamvu wenda yakomeje yavuze riya jambo ryakomeje kugarukaho cyane rya Mwendere Skarmushe, yavuze ko we privilege amahoro, yahaye chance amahoro, kuko amahoro ariyo y'ingenzi, kandi nawe ko ari umuntu ukunda amahoro. Intambara ishobora kuba ari uko iby'amahoro byanze. Wumvaga koko asa nk'umuntu wigaruye ku buryo rwose ibiganiro bishoboka. Ariko mbere hari hasohotse fuite d'information ivuga ko hari uburyo leta ya Kongo ishobora kuba yemeye kunegosiya n'umutwe wa M23, ndetse nawe ntiyabivuze mu buryo bweruye neza, ariko wumvaga abivuga cyane. Ndetse yaje kuvuga ko kuwa kabiri, uyu wa kabiri azaba ari Rwanda kujya kubonana na perezida wa Angola nk'umuhuza. Murabizi ko ari umuhuza watowe na Union Africaine. Yavuze byinshi ariko iby'ingenzi ndumva ari ibingibi, uko ikiganiro ari kirekire turaza gukora ubusesenguzi cyangwa se kureba amagambo y'ingenzi yavuye muri kiriya kiganiro, yavugiwe muri kiriya kiganiro. Turabikora mu kindi kiganiro, niho tugenda dusesengura, kuko tugize ngo tuvuge buri ngingo byadutwara umwanya munini cyane. Nanone dukomeje, hari ikindi kintu yavuze mu by'ukuri gisa n'igitangaje, uburyo akondana ibihugu bya Union Européenne cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'i Buraya. Yakondanye ibihugu byawo ko hari amasezerano bishaka gukorana n'u Rwanda yo gucukura amabuye y'agaciro, n'amabuye y'agaciro bise mu ndimi z'amahanga ngo minere stratégique. Felix Tshisekedi rero aravuga ngo ntabwo byumvikana ko we avuga ko u Rwanda nta minere rugira na nkeya. Ati ari amabuye y'agaciro rugiye gukora amasezerano kuzajya rugurisha n'ibihugu bya Union Européenne. Yavuze ko ari amabuye ya Kongo ngo yagiye yibwa noneho akitwa ay'u Rwanda. Avuga ko azabangamira aya masezerano mu buryo ashoboye bwose akoresheje diplomasi. Ati ndetse niba ngombwa azagana inkiko. By'ukuri ni ibintu bisa n'ibitangaje cyangwa se bisekeje, umuntu kujya kwitanga amasezerano arimo akorwa hagati y'ibihugu adafite aho ahuriye nayo, ashaka nyine kwerekana, ngira ngo nukugira ngo atsindagire cyane ko ibyo azavuga by'uko u Rwanda rwiba amabuye y'agaciro ari byo. Niko bimeze rero, ayo masezerano arahari. Sinzi rero ko bizashoboka ko abasha kuyaburizamo. Nanone kandi ku munsi w'ejo perezida wa South Sudan Salva Kiir, murabizi ubu ngubu ko ari uyoboye umuryango wa East African Community, ejo yakoreye urugendo i Kigali ari kumwe n'umunyamabanga w'umuryango wa East African Community. Bari Kigali babonanye na perezida Kagame, ariko ni mu rwego rwo gushaka uburyo bahosha umwuka ubushamirano uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Kongo. Biteganyijwe ko uyu munsi aje Kinshasa kubonana na perezida Felix Tshisekedi. Mu biganiro by'ejo Felix Tshisekedi yavuze ko uyu perezida Salva Kiir ateganyijwe kuza Kinshasa kugira ngo baganire hejuru y'umwuka mubi w'intambara ushobora gukomeza kuzamuka babyara intambara mu karere hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Kongo. Nabyo byerekanye ko Felix Tshisekedi hari uburyo asa nuha amahirwe ibiganiro kugira ngo arebe nimba bishobora kumufasha, kuko mu bijyanye n'intambara mu by'ukuri birasa nkaho Kongo imaze guseba bitewe n'uburyo yagiye yifashisha ingabo zitandukanye ziva hirya no hino, ariko nanone nta kintu gifatika zirageraho
n'ubu ngubu M23 iracyari mu birindiro byayo byose. Reka dusoreze kuri iyi nkuru yavuzwe ejo y'igihuha. Hari havuzwe ko hari undi mutwe M23 musha witwa M23 Renove wavutse ushobora kuba urwanya M23 cyangwa se witandukanyije na M23 dusanzwe tuzi, ariko inkuru twayitohoje dusanga ni ibihuha, nta byabaye rwose. M23 iracyari yayindi, ndetse ikigaragara nuko igenda yinjira cyane muri AFC, kuko abari abayobozi bayo ubu ngubu bari mu nzego z'ubuyobozi bwa AFC. Murumva ko wari perezida wayo Bertrand Bisimwa ubu nyine niwe vice perezida cyangwa se vice coordinateur wa AFC mu bya politike ndetse na diplomasi. Niwe ari umugaba mukuru w'ingabo za M23, niwe uyoboye niwe coordinateur w'ingabo cyangwa se w'igisirikare cha AFC. Bivuze ngo buke buke M23 iragenda ishirira muri AFC. Ngira ngo amakuru ayo muri Sud Kivu avuga hejuru y'inama yabaye mu karere ka Momboza Mikarati, reka nyasigire mugenzi wanje ayatubwire yose uko yakabaye. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Maître Willy. Nkuko uvuye kubivuga, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo za Mikarati habaye inama naho bakunze kwita umuco hagati kwa Chef Ntayoberwa ahahoze isoko y'Iposho. Habaye inama y'amoko yose atuye kariya gace, Ababembe, Abanyintu n'Abanyamurenge ndetse n'Abafurero. Baganira byinshi, ariko turabagezaho zimwe mu ngingo bemeranyijweho. Bemeranijeho kuko bagaruka bagatura muri kariya karere bakubaka mu mihana yegeranye tuje kubabwira ahangaha. Bagatangira muri uku kwezi kwa gatatu, ndetse hariho bamwe batangiye bamaze no guhingisha. Reka tubagezeho imihana imwe imwe bemeranyijemo kubakamo cyangwa se kuba bagarutsemo kubanziriza. Imihana bazabanziriza kubaka ni imihana: umuhana wa Mikarati, umuhana wa Kamombo, n'umuhana wa Karumyo ndetse na Gitashi. Iyo niyo mihana ku ikubitiro izabanza ikubakwa n'are y'amoko yose tuvuye kubabwira. Iyo niyo myanzuro yafatiwe muri iriya nama. Tubibutse ko iyo nama yahuje amoko yose yari atuye hariya, ingeri zose, haba abagore bavuye za Mutambara, hari abavuye Indondo z'Ubuvira, hari abavuye za Minembwe. Reka tubihanga amaso turebe ko byagerwaho, cyari icyifuzo cy'abantu benshi. Maître Willy, ngira ngo twagaruka kuri iri jambo rya nyakubahwa perezida wa Kongo, iki kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Atangiye gucuramura imvugo, benshi nahoze numva bavuga kuko imvugo ye itangiye nko gusa n'icuramuka. Mu by'ukuri okay, wenda kubijyanye wenda no kwemera ibiganiro aho ngaho ni sawa, ariko njyewe hari impungenge nagize maze kumva kiriya kiganiro. Bamubajije, yavuze kuri M23 agenda yivuguruza ibintu byinshi. Hari nkaho bamubajije, rero niwo wabivuze, bari babaje ikibazo cya FDLR, aravuga ngo reka avuge nuko kuri wenda abantu batazi. Avuga cya gihe ba M23 bagiye Kinshasa bakamara amezi menshi, dukunda kumva Wiringoma abivuga. Aravuga ngo ntabwo we yari pour cyangwa se ntiyarashikiye ko bagenda. Ati byakozwe kuri initiative y'uwari ministre wa interieur n'umutekano. Ati rwose baraje bagera hano Kinshasa, njyewe nta nubwo nari mbishigikiye. Wumva rwose asa n'uwivuguruza, ariko yagera akavuga ati yabikoze mu izina ryanje wa mugari kuko ari njyewe père de la nation cyangwa se perezida wa Republika. Atariko numvaga amarevendication yabo nkumva n'ibintu bidafatika. Aguma gushimangira cyane ko M23 ntayihaba, ngo ko ari ikintu cy'igikono kiraho kirimo ubusa, ngo ikihari ni igihugu cy'u Rwanda. Ndetse aravuga ngo agiye kuganira ngo nico yaganira naco. Bigasa mu by'ukuri nkaho kugeza ubu ngubu atemera neza ko M23 ari abakongomani kandi ari abantu azi babaye mu gisirikare cya Kongo. Ikindi kintu gisa n'igitangaje, yahise avuga ngo impamvu banze kantonema cyangwa se kuja mu kigo cya Rumangabo ngo nuko
ngo ari abanyarwanda ngo babonye ko ngo bagiye hariya ngo bahita batamburika ko ari abanyarwanda, ndetse yabise ngo n'abavantiriye bakeya ngo b'abakongomani ngo bashizwe imbere mbese nk'agakingirizo, ngo noneho ngo abandi bose ni u Rwanda ngo niyo M23. Mu by'ukuri njyewe bino bya mpaye icyizere gikeya cyane ko niba aja no mu biganiro Tshisekedi azoroha. Nabonye asa nkazakomeza kudaha agaciro revendikasiyo za M23 kuko n'ubwayo ntayemera, avuga ko ntayihari. Ibindi bintu yavuze ibyo bisa n'ibibabaje. Hari uwamubwiye ngo kubera ko FDLR isa nkaho buri gihe iba urwitwazo rutuma igihugu cy'u Rwanda kiza muri Kongo, si ubwa mbere si ubwa kabiri, nta buryo twarangizanya na FDLR. Ni nkaho yaravuze ngo se nta buryo FDLR twayibaha cyangwe ikarangira burundu nayo ikaze duteza ibibazo. Asubira inyuma aravuga ati tukifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, ngo haje delegation Kinshasa ije kuganira nawe, ngo yonyine igeze Kinshasa delegation y'u Rwanda iravuga ngo FDLR ntayihaba yarashize, ngo ni umutwe ngo washize ngo usigaranye abantu batarenze 2,000 ngo kandi ngo utakiri menace ku Rwanda, mbese usa n'uwashize. Ati rero nkaho yakavuze ati FDLR ntayihari babigira urwitwazo gusa. Yaboneho ahita navuga ngo babujije abasirikare ba FARDC gukorana na FDLR, ati ndetse hari umujenerali ufunzwe kubera gukekwaho gukorana na FDLR. Nanone kandi yashimangiye avuga ko abanyamurenge n'abandi batutsi ngo ari abakongomani. Ati nta buryo rero u Rwanda rwahora rwitwaza ko ruje kubarenganura atari abanyarwanda. Atanga ingero zandi moko atuye muri Kongo akaba no mu bindi bihugu nka Zambia cyangwa se Angola. Ati Angola rero nta narimwe iraza ngo ije kurenganura abo bantu, baramutse banagize n'ibibazo twabikemura twebwe nk'abakongomani. Yirengagiza cyane ko abatutsi cyangwa n'abanyamurenge bamaze igihe bararenganye baratereranywe na leta yarabahanye mu mitwe itwaje intwaro, ndetse irayifasha kubanyaga no kubirukana no kubasenyera iwabo. Haba ibibazo bimaze imyaka igera muri 7. Yanavuze kuri Bazalendo ijambo ryambabaje cyane, avuga ngo abazalendo bukuri ngo nta bantu bitwara neza. Ati bariya bakora ibikorwa bibi by'ivangura byo kuba bakora urugomo ku batutsi babica cyangwa se babanyaga ibyabo no kubasenyera. Ati si abazalendo nyabazalendo. Yashimiye abazalendo nyirizina, aravuga ngo abazalendo ni abantu bazima bitangiye igihugu, barwaniye igihugu, bazwi. Rero bariya bakora biriya ni abantu b'u Rwanda, ni abantu bari manipire n'u Rwanda. Mbese ntiyemera ko muri bariya abazalendo tuzi bagira bene biriya bikorwa. Yabihakanye aravuga ngo bariya bagira bene biriya ngo ni abazalendo ngo bagito cyangwa se batari bo bafeke babakozwe n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo baze gukora biriya bikorwa u Rwanda none ruzabishingireho rubona impamvu iruzana muri Kongo. Ndetse na FDLR yageze avuga ngo FDLR ngo n'abanyarwanda u Rwanda ngo rugeraho ngo rufite FDLR yarwo ngo rwohereza muri Kongo kugira ngo ikore ibikorwa bibi, hanyuma none ruzabona aho rwuririra ruza muri Kongo. Mu by'ukuri wumvaga ari ibintu bisa nkaho birimo agashinyaguro cyane cyane ku batutsi, ni nkata atemera ko bagiye bakorerwa ibintu bibi na bamwe, nubwo atari bose byenda, na bamwe muri bazalendo cyangwa se n'abasirikare ba FARDC, dore ko bagiye bafatanya n'abamayimayi gukora ibikorwa bibi cyane, haba muri Sud Kivu cyangwa muri Nord Kivu. Kurikije rero ibyo namvise muri ririya jambo, by'ukuri nta kintu gifatika kirimo cyatanga ibyiringiro cyangwa se icyizere ko hari uburyo Tshisekedi agenda ahinduka. Njyewe numvise ntabyo. Yego intambara iramugoye kandi iramuruhije, yewe n'uwavuga ko igenda imunanira atababeshe, byenda azemera aganira, ariko si umuntu ubona wahindutse muri we, wenda wahinduye position yumva ko yaba M23 cyangwa se abatutsi n'abanyamurenge bafite uburenganzira nk'abandi baturage. Yagumye no gushimangira kandi avuga ibitari byo, kwa kundi yamenyereye kwemeza ibintu gusa
kandi atazanabishira mu bikorwa. Reka ngushimire Maître Willy kuri iki kiganiro dukoze cyangwa se ubu busesenguzi, tunashimira abakunzi bacu badahwema kudukurikira, tubibutsa gukora subscribe, yaba ariyo nshuro ya mbere murebye ibiganiro byacu mwakanda subscribe, mugasharinga ibiganiro mubisangiza abandi, mukaduha na comment, mukaza mulayikinga. Reka tubabwire ko ibiganiro nk'ibi n'amakuru ku Mubanji TV na Menya Amateka ari akagaruka. Mugire ibihe byiza.